VSA i Sontec su u Garmisch-Partenkirchenu organizirali konferenciju za nas distributere da nam predstave nove proizvode. Zadnja, legendarna kako se kaže, bila je pred 5 godina u Splitu, naravno gdje će drugdje biti legendarno nego u Splitu. Dobro smo se tada podružili, ali ovaj puta kako se 5 godina nismo vidjeli, bogme, ja bih rekao, bilo je skoro pa jednako dobro. Super stvari novih ima, novosti iz svijeta mjerenja protoka vode. Doći će na jesen jedan novi optički uređaj, nekima je možda već poznat, neki nisu čuli. Evo, ja se prvi puta susreo sa načinom da se preko video snimanja može definirati koliki je protok količine vode u nekakvoj rijeci. Znači, to nam je danas prezentirano bilo na toj prezentaciji, na konferenciji. Usput razmijenili smo puno iskustava koje smo imali u prošlosti. Biće i novih Doppler uređaja za veće dubine, za veću preciznost, smanjeni formati, elektronika ide dalje i 5 godina nije bilo de facto ničega novoga. Tako da puno novih stvari će doći, a usput mogli smo to i isprobati. A glavna stvar je novo autonomno vozilo to jest nije vozilo, nego plovilo kojim ćete vrlo jednostavno raditi vaše buduće transekte. Ja sam to probao, koji nikad nisam koristio daljinske upravljače i uspio sam ga prevesti preko rijeke naprijed i natrag kao da to radim cijeli život. Tako da vama koji ste stručnjaci, olakšat će vam jako posao. Tako, uskoro nove ponude, vidjet ćete više i u linkovima koji se nalaze. Kako se to ono radi? Ovdje, tu ispod ovoga videa, tu kliknite. I da vam još nešto ispričam, ne znam, imamo još jednu novost. A ta novost je vezana za opremu za mjerenje kvalitete vode. Bežično. Nećete više morati sa sobom nositi nekakve velike uređaje. Stavite samo u džep i na vašem mobitelu se sve učitava. I to dolazi također na jesen. Tako, jako puno novih proizvoda i veselim se svemu tome da vam to sve prezentiram, pokažem i da onda krenete koristiti.